Tajne o sebi koje nikada ne bi trebalo reći ženi su one koje joj nisu potrebne u domenu veza, gdje izgradnja poverenja i iskrenost leže u temelju trajne veze. Međutim, postoje određene tajne o sebi koje možda najbolje treba ostaviti nerečene ženi, ne iz obmane, već iz interesa očuvanja osobne privatnosti i izbjegavanja nepotrebnih briga. Razlučivanje koje aspekte svog života deliti otvoreno, a koje zadržati čuvane, zahtjeva delikatnu ravnotežu osiguravajući da se prenose bitne istine uz poštovanje osobnih granica. Kao što kaže izreka, neke stvari je bolje ostaviti nerečene, a ova ideja odjekuje u raznim delima književnosti i filma. U klasičnom romanu Ubiti pticu kukavicu Harpera Leea, Atticus Finch mudro savjetuje svoju decu. Nikada stvarno ne razumeš osobu dok ne razmotriš stvari s njene tačke gledišta, dok ne zaviriš u njegovu kožu i ne prošećeš oko u njoj. Ovaj nežni podsjetnik uči nas da budemo empatični i prepoznamo da ne mora sve u nečijem životu biti otvoreno deljeno kako bi se stvorila duboka veza. U današnjem videu ćemo raspravljati o tajnama o sebi koje nikada ne biste trebali reći ženi jer joj nisu potrebne. Tajna broj 5 su porodični nesporazumi. Neki porodični problemi najbolje ostaju nedirnuti jer mogu stvoriti nepotrebnu napetost i opteretiti naš odnos. Iako su otvorenost i iskrenost temelji snažnog partnerstva, ne moraju se otkriti svi porodični problemi kako bi se očuvala harmonija i sačuvalo osobno emocionalno blagostanje. Delikatno deljenje određenih porodičnih sukoba može izložiti voljene ljude sudačkom prosudbom i potencijalno ih udaljiti od partnerove naklonosti. Na isti način kao što svaka porodica ima svoju jedinstvenu dinamiku, neke tajne su poput krhkih staklenki, najbolje čuvane kako bi se sprečila šteta. Kao nežna latica cvetajućeg cveta, neke stvari su namenjene polagano se otkrivati, a žurba u njihovom otkrivanju može usporiti rast poverenja i ljubavi. Na primjer, prošla distanca s članom porodice možda neće izravno uticati na sadašnji odnos, ali otkrivanje ove osjetljive informacije može dovesti do nepotrebnih briga ili nelagode. Bitno je gledati sadašnju vezu i izbjegavati uključivanje trećih strana u pitanja koje su već rešena ili se privatno tretiraju. Naravno, odluka o zadržavanju određenih porodičnih pitanja mora biti uravnotežena otvorenom komunikacijom i poštovanjem prema osjećajima partnerke. Ako problem značajno utiče na vaš život ili emocije, može biti korisno nežno ga podeliti i naglasiti kako vas je oblikovao u osobu koju vaša partnerka danas poznaje i voli. Tajna broj 4 su stvari koje mrziš kod sebe. Prihvati lepotu nesavršenosti, jer je to bit naše ljudskosti. Svi imamo aspekte sebe koje možda ne volimo ili na koje smo kritični, bilo da se radi o fizičkim karakteristikama, osobinskim crtama ili prošlim pogreškama. Međutim, deljenje ovih samoponižavajućih misli sa ženama može biti štetno za odnos i vaše vlastito blagostanje. Kao što kaže izreka, ti si svoj najgori kritičar. Vokalizovanje samomržnje ili intenzivne samokritike samo povećava te negativne osjećaje i može stvoriti toksičnu dinamiku unutar veze. Konstantno samokritikovanje zbog percipiranih mana ne približavate tvom partneru. Umjesto toga može ih udaljiti ili ih učiniti bespomoćnima u podršci tvom zdravom odnosu. Otvorena komunikacija je ključna, ali postoji razlika između traženja podrške i jednostavnog interesovanja samokritičkih misli na partnera. Umjesto fokusiranja na ono što ti se ne sviđa kod sebe, pokušaj preusmjeriti svoje misli prema samoprihvatanju i ljubavi prema sebi. Prihvati nesavršenosti koje te čine ljudskim bićem i prepoznaj da tvoj partner verovatno ceni celokupni paket onoga što jesi. Tajna broj 3 su seksualni detalji o bivšim partnerima.
Poštuj svetost intimnosti između tebe i tvog trenutnog partnera, ostavljajući prošlost gde pripada. Iako je otvorena komunikacija ključna za ispunjen odnos, deljenje eksplicitnih seksualnih detalja o bivšim partnerima osjetljiva je tema koja zahteva pažljivo razmatranje. Osim ako tvoj partner izričito nije izrazio interes ili fetiš za takve razgovore, najbolje je izbjegavati otkrivanje tih intimnih iskustava. Izreka "ne buditi uspavane pse" ovdje se primenjuje. Razgovor o seksualnim susretima s bivšim partnerima može pokrenuti osjećaj ljubomore, nesigurnosti i nelagode kod tvog trenutnog partnera. To je slično ponovnom otvaranju starih rana i pozivanju nepotrebnih emocionalnih turbulencija u tvoj odnos. Zamisliti voljenu osobu s nekim drugim može biti uznemirujuće za mnoge pojedince jer izaziva osjećaje nedostatnosti i upoređivanja. Intimni trenuci između partnera namenjeni su čuvanju, zaštiti i ekskluzivnosti trenutnog odnosa. Ako želiš istražiti nove doživljaje ili preferencije u spavaćoj sobi, najbolji pristup je direktna komunikacija. Razgovaraj otvoreno sa svojim partnerom o svojim željama, pitajući da li bi bili otvoreni za isprobavanje nečeg novog zajedno. Ovo podstiče poverenje i jača duboku povezanost, promovišući ranjivost i međusobno razumevanje. Tajna 4. Oslobodi se osuđujućih misli. Pre nego što progovoriš, pusti svoje srce da sluša. Osuđujuće misli mogu izazvati nepotrebne konflikte u vezama. Svi mi prolazimo kroz trenutke pojačane kritike i negativnosti, kada nas čak i najmanje radnje našeg partnera mogu iziritirati. Međutim, deljenje prolaznih osuđujućih misli bez pažljivog razmatranja može oštetiti vezu koju delite. Izreka "biraj reči pažljivo" važi u takvim situacijama. Ako žena ne radi ništa van normale, a tvoja osjećanja proizlaze iz tvog trenutnog stanja, izražavanje tih osuda može dovesti samo do defanzivnosti i nepotrebne napetosti. Također, tvoj partner treba da izbegava preteranu kritiku tokom njihovog lošeg raspoloženja. Umjesto izlivanja kritika, uzmi trenutak za samorefleksiju. Pitaj se da li tvoj osuđujući komentar služi nekoj produktivnoj svrsi ili je samo odraz tvog trenutnog emocionalnog stanja. Razmisli o tome da li će izražavanje ovih misli dovesti do dublje povezanosti ili može stvoriti napetost između vas. Baš kao što ne bi želeo da tvoj partner izliva svoje negativne emocije na tebe, praktikuj istu pažnju u komunikaciji. Ponekad stvaranje prostora za sebe i obraćanje pažnje na svoje emocije može ti pomoći da pristupiš ženama s većim razumevanjem i empatijom kasnije. Tajna 1. Nesigurnosti u vezi. Ljubav je most, a nesigurnost su kamenčići na putu razumevanja. U putovanju ljubavi, nesigurnosti povremeno mogu isplivati, posebno kada veza deluje preplavljujuće pozitivno. Sumnje i strahovi mogu se pojaviti, dovodeći u pitanje autentičnost i dugovečnost veze. Iako je važno priznati i procesuirati ove emocije, deljenje s ženama zahteva pažljivo razmatranje. Izreka "ljubav je delikatan ples" s pravom opisuje složenost suočavanja s nesigurnostima. Kada se strahovi pojave, ključno je razlikovati između traženja validacije i negovanja dublje intimnosti. Deljenje nesigurnosti iz pozicije ranjivosti i želje za jačanjem veze može dovesti do rasta i razumevanja. Ako deliš nesigurnosti kako bi tražio konstantno uveravanje ili validaciju, to može stvoriti nepotrebnu napetost i udaljiti tvog partnera. Traženje sigurnosti može stvoriti distancu, ometajući emocionalnu vezu koju delite. Zapamti, ljubav nije u tome da imaš sve odgovore, već u tome da prihvatiš ranjivost i zajedno rastete prepoznajući razliku između traženja utehe i negovanja intimnosti. Do sljedećeg puta. Pozdrav!